Na tipično sobotno dopoldne v starem mestnem jedru, podobno kot v Medvodah, poteka mestna tržnica, kjer se, prav tako kot v Medvodah, predstavijo lokalni kmetovalci, pridelovalci hrane in domačih produktov ter ponudniki drugih zanimivih izdelkov. Sobotni vrvež so člani medvoške delegacije tako izkoristili za predstavitev Medvod in Slovenije na tržnici neposredno pred mestno hišo. Ja, sobota dopoldne, tržnica v kraju, polna, nas so dali pred mestno hišo, predstavljamo se z našo hrano, z narodno nošo, z glasbo. Ljudje spoznavajo Medvode, naše ponudnike hrane, odziv je odličen. Nas pa je zanimalo, kako dobro po 5 letih pobratenja prebivalci kraja poznajo Medvode in Slovenijo. Vous êtes de Cré? Oui. Oui. Vous connaissez Medvode? Pas la ville, mais oui, je sais qu'on est jumelés avec... Vous savez? Voilà. Ah d'accord. Mais vous n'êtes jamais allé, non? Non, dans aucune des 5 villes, parce que quand ils font les voyages, moi je suis au travail, donc je travaille en établissement scolaire. Donc, d'accord. Voilà. Et il y en a qu'un qui j'aurais pu faire en Allemagne un été et qui a été annulé au moment du Covid. Ah d'accord. Et vous avez goûté un peu notre spécialité? Ah oui, je trouve et ça... comment vous les trouvez? Je trouve ça très très bon et ça nous change de nos goûts français. Très bien. Et vous avez envie d'aller visiter vos Medvode un jour? Oui, et puis j'expliquais au monsieur que moi j'ai le projet d'amener 20 jeunes volontaires au JO 2024 à Paris, puisqu'on a la chance que ça se passe chez nous, et que je voulais que dans ces 20 jeunes, il y ait un représentant de chacune de nos villes, pour faire un projet plus européen. Et vous venez, c'est quelle ville en Slovénie? C'est ça, Medvode. Ah mais il y a la carte. C'est ça. C'est un peu dans le centre du pays. Je connais pas du tout. I don't know Slovenia at all. Ah, ok. No. Alors c'est là la capitale, Ljubljana, et c'est au nord, c'est Medvode. Voilà. Il y a combien d'habitants? C'est comme Cré. Non, c'est plus grand, c'est 17 000. Vous savez que la ville de Cré est jumelée avec Medvode? Oui. Oui. Oui, d'accord, ouais, c'est ça, oui. Ah, Okay, vous savez... Mais après, je ne connais pas Medvode. Non. Vous savez de quel pays on est? La Slovénie. Oui, Slovénie, voilà. Et vous avez goûté un peu notre spécialité? Ah, j'ai goûté du fromage et j'ai goûté la pomme au chocolat, là. Ah bon? Comment vous trouvez? C'est très bon. C'est bon. Bien. Alors vous n'êtes jamais allé en Slovénie? Non, pas encore, mais j'aimerais bien y aller un jour. Hein. Ouais, ça sera avec plaisir. Ouais. Alors, vous avez vu les photos de Medvode un peu? C'est accueillant, ça donne envie d'y aller. Vous savez où sont Medvode? Oui, on a Darinka qui était venue en 2011. Ouais, ça. Donc, c'était un week-end chez nous. Ouais, pour échanger, notre papa était allé à Medvode chez Darinka et elle était venue chez nous. Ah d'accord. Alors vous connaissez tout sur jumelage? Oui, un petit peu du coup. Bon, vous savez que vous êtes déjà allé à Medvode? Non, on n'est jamais allé, non. Mais on est passé un peu par la Slovénie à un moment. Oh, en Slovénie, voilà. Ah d'accord. Très rapide. Et comment vous trouvez c'est beau avec les montagnes, les fleuves, etc. Ouais. C'est très joli. Très beau. Et vous avez déjà goûté notre spécialité? On va goûter. On va y aller. Allez, on va voir vos réactions. Oh, ça doit être super bon. Alors, en France, vous avez beaucoup de fromage là, Oui. Mais c'est super bon. C'est différent. Ah ouais. Le fromage, c'est très bon. Odzivi so zelo prijetni, nekaj jih kar pozna, smo srečali tukaj že kar nekaj znancev, ki jih poznamo z prejšnjih srečanj, veliko je pa tudi novih. Smo se nekako potrudili, da smo aktivno privabili tiste malo mlajše, ker se nam zdi, da je to še bolj pomembno, tudi otroke. Smo jim ponudili par naših specialitet, zelo so navdušeni nad našo hrano, ker vemo, da Francozi radi jejo, a ne, in to, da so jim bile naše predstavitve všeč, je pa tudi kar pomembno. Jih je kar nekaj reklo, da so že razmišljali o tem, da bi šli v Slovenijo, so si pobrali nekaj propagandnega materiala in so rekli, da bodo prišli. Sobotno popoldne je bilo za člane obeh delegacij pobratenih mest predvsem delovno obarvano, saj so v prireditvenem centru v središču mesta v iskanju možnosti za morebitno sodelovanje obeh mednarodnih odborov prihodnosti potekale delavnice in okrogle mize na temo športa, mladine, kulture in sociale. Ugotovili smo, da lahko potegnemo kar nekaj vzporednic. V kraju imajo kar močno zasedbo dvoranskih športov, zelo popularen je badminton, košarka, potem imajo tudi rokomet, ki ga v Medvodah zaenkrat še nimamo, pa odbojko.
Zelo močen je gorski tek, imajo organiziranih kar nekaj gorsko-tekaških prireditev, tudi najbolj teh modernih oblik traila. Ogledali smo si tudi zanimive filmčke. No, mi pa smo potem iskali, kako bi njih privabili na naše športno področje in zagotovo je pohodništvo tista panoga, ki je najmočnejša, ki bi privabila najbrž največ ljudi. Tako da bomo delali v tej smeri. Se pravi, tako Medvode kot Kre nimamo mladinske organizacije kot same, vsi pa zelo, zelo želimo, da bi jo imeli. So seveda padale ideje o izmenjavah, o tem, da kako pomemben je jezik, da je mogoče francoščina vseeno kdaj malo težka, ampak da se da sporazumeti in da če bi bil kdo pripravljen kdaj narediti kakšno izmenjavo, dobrodošel. Predvsem smo izmenjali te izkušnje, koliko enega dogajanja je lahko v mestu in kako pomembno je to zato, da se prebivalci povežejo. No? In mislim, da v kraju jim to res dobro uspeva. Mi nažalost nismo uspeli biti na veliko teh dogodkih, takrat, ko se izvajajo, ker smo vedno tu kak vikend, ampak mislim, da bi se splačalo mogoče priti na srednjeveške dneve ali pa na jazz festival ali pa na festival sakralne glasbe. Skratka, ugotovili smo, da je na njihovi strani res veliko programa, da bi se dalo mogoče najti kakšne izvajalce tudi iz kraja, ki bi potem se priključili našemu projektu, kadar jih potrebujemo. Mislim, da je veliko možnosti sodelovanja. V pozno popoldanskih urah pa je nato sledilo slovesno odprtje Medvoškega trga, kot smo že poročali. Še pred tem pa so si člani obeh delegacij lahko ogledali notranjost novega kulturnega centra, ki je zrastel na mestu nekdanje gasilske postaje in vsako leto gosti 3 do 4 umetniške ali zgodovinske razstave. V času našega obiska se je kulturni center preoblikoval v začasni muzej mesta Kre. So since there is no museum in Kre, we decided to invent it. We said we open a museum. And we asked the people, the inhabitants of Kre, to lend their personal objects for this exhibition. So we created a temporary collection. Then we organized the objects in space so as to have a museum. Medvoški trg tako na eni strani obiskovalce vodi v novi kulturni center, na drugi pa se odpira pogled proti najbolj znani mestni znamenitosti, 52 metrov visokemu srednjeveškemu stolpu, ki je v svoji več kot 900-letni zgodovini služil kot zapor, danes pa ponuja predvsem čudovit razgled po mestu in dolini reke Drome. This place is linked with culture. The fact that it is linked with culture, it makes sense for us because the cultural link is one of the most important between two twinning towns, and it gives an identity to this square, and in the future it will be renewed and more connected with the center, so I hope that people will say I will meet you at Medvode Square. Slovesnemu odprtju Medvoškega trga z govoroma županov obeh mest Erveja Maritona in Nejca Smoleta ter izmenjavo protokolarnih daril ob 5-letnici pobratenja je nato sledil še nastop mladinske folklorne skupine Kuda Oton Župančič Sora v prireditvenem centru. Nedelja, dan evropskih jezikov, pa je bila namenjena predvsem refleksiji in krepitvi prijateljskih vezi med udeleženci tokratne izmenjave. Bodisi dopoldne ob ogledu srednjeveškega stolpa nad Krejem, popoldne ob skupnih aktivnostih Medvoščanov in njihovih gostiteljskih družin ali zvečer na slovesnem sprejemu 3 članov naše delegacije v bratovščino de Farda, slavnih kretonskih jagnječjih vampov. Pobratanje je, tako kot je župan Erve lepo povedal, lahko stvar formalnosti, lahko pa ne, lahko pa je še veliko več. In imam občutek, da pobratanje z mestom Kre je to drugo. Po eni strani sta pobrateni občini, po drugi strani pa so ne samo tisti, ki delujejo v mednarodnem odboru v Medvodah, ampak mislim, da tudi precej širše, tisti Medvoščani, ki so le pokazali malce volje, malce želje, že lahko stkali tudi čisto osebne vezi prijateljstva, ki so, kot smo lahko videli recimo v včerajšnjem prihodu, ko smo po 13 urah končno prispeli semkaj z avtobusom in ko smo stopili ven, je bilo res eno tako vzdušje, kot da se srečujejo prijatelji, ki imajo eno res dolgo zgodovino, ne pa zgodovino 5 let.
Seveda je pa ni samo tak velik dogodek stvar prijateljstva. Prijateljstvo in pobratenje se začne, ko naši ljudje obiščejo Kre in svoje gostitelje, ko Medvoščani povabijo svoje gostitelje na privatne obiske, ko mogoče se neko kulturno, turistično, športno društvo dogovori z društvom v Medvodah in je pač odbor samo tista povezava in komunikacija med ljudmi. To je prihodnost, predvsem se mi pa zdi pomemben, da na tak način, ko spoznavamo drugega, ohranjamo mir v Evropi, kar se mi zdi, da je mogoče za našo generacijo in za mlajše generacije od mene zelo pomembno. V dobrih 5 letih se je zvrstilo že lepo število uspešnih izmenjav med našima mestoma, tako z področja kulture, mladine kot športa. Želja obeh delegacij pa je, da se sodelovanje v prihodnje še nadgradi, tudi z načrti skovanimi na tokratnem srečanju. It's been good, most of all because it's our first physical meeting since the COVID problem. It's been wonderful to be together, to have families together, and it's great. So it's the start, it's a new start for us. We are planning to go to Slovenia next May and then to host all the twin families towns here in Kre in June, because we have 40 years of twinning with Nida and Cromer, 20 with Ponte San Nicolo in Italy and over 5 with Medvode, so it will be a big fest. Yes. V mesecu maju se torej obeta nova izmenjava, tokrat v Medvodah, in izvedba projekta Lanes and Harmony, s katerim je bil mednarodni odbor Medvode uspešen na razpisu Evropske komisije iz ukrepa Evropa za državljane in ki ga je lani za nedoločen čas prestavila epidemija koronavirusa. Gre za preplet fotografskih razstav in glasbe s ciljem spodbujanja medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja ter boja proti stigmatizaciji vseh manjšin. Vabljeni, da se projektu pridružite in tudi vi doprinesete svoj del k sožitju in razumevanju naše velike evropske družine.